पाउसेद युमफम ओइबा मारु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी मिनिस्टर के कोविड-19 लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम असी मियामना थागनरकलबसु थौरांग थौसेलदि खोइदौ सावगनरे कोविड-19 पेंडेमिक के सेकंड वेव की लाइना लाइचत नमरम ओजन आउकेबा मार्च लिसिंगनि कुंदगे अवाबा मयुनदुना लाक्लिबा लेबाक मियामगी मतेक ओइना लाइंगाके मिनिस्टर्स कोविड-19 एफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम CMCA LSS की मखा इमंग अब इंस्टॉलमेंट अनि थोकना लुपा लिसिंग अनि चामंगा पुनः लुपा लिसिंग मंगा पिनदबगी थौराक लेबाक मियामना थागनरकलबसु हौजिक जतरिबा थौरांग साउ थौसिलददि पेनदबगी वकासिंग बगी क्यादगी फोंथोकनरपगा लोइनेना खोइदौ सावगनरे स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस पाइबा वेंडर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की मनुंग चनबो ऑटो रिक्शो टाटा मैजिक विंगर बस स्कूल वैन ड्राइवर सिंह की ओइना मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट सिंह डिप्टी कमिश्नर सिंह की ऑफिस आर्टिस्ट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सिंह की पैलेस कंपाउंड लेब डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ऑफिस फॉर्म थाजिनगदबनी हाइग्रबसु वाफम बसी चपचना खंबा ngमनदबा यावबदगी कुदोंग चदबा कया पेवनबसु यावरे लोइनना अथाप अथाप मफम सिंदगी बे क्या फॉर्म थाजिनबा लाक्लबसु अमुक्तदा फॉर्म थाजिनबगी थबा फपुंग फाना लोइसिनबिदबा हाइबदि फॉर्म थाजिनबगी कोवन पीबा हबदगी रिसिप्ट लौबा फावबदा नमित हुमनी की मयादा चंगपा यावरे कोविड-19 की मतमसद क्यू सांग लेप्तन लेबा डिस्ट्रिक्ट कमिटी ओन असुमलगी ऑफिस अमतंगदा फॉर्म सबमिशन तोहनबना मरम ओइदना अथाप मफम सिंदगी लाक्पा मियोसिना मयुक्तदिबा कुदोंग चदबा खुलगी वैन ड्राइवर मैजिक ड्राइवर साइकिल रिक्शो अमदे बस ड्राइवर सिंह लाइजरिब एसोसिएशन सिंह पुनः फॉर्म कलेक्ट तौदुना थाजिनबगी खुदोंचाव फंगनदबा अमदे मसा लाक्त्रबदी अतोपा मियोय अमदा फॉर्म थाजिनबा जादबना चिंगबा तोखान तोखानबा प्रॉब्लम सिंह असि लेबा मरमना तेलबा अकनबा मतम अगस्त 8 फावबगी मनुंगदा फॉर्म थाजिनबा ngमौदुना स्कीम असि कानबा फंगबा ngबलरोइद्रा हाइबसिसो मियामगी अचौबा वहंग अमा ओइबगा लोइना मिफाइबा पोंगनरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोरमपत लेबा DC ऑफिस स्कीम असि फॉर्म थाजिनबा लाक्पम बियोय खराना फोंदोरखिबदा स्कीम सिंह असि के ऑर्डर अमदि चना कंगलोट खुदिमक इंग्लिश इबा मरमना चांगचत अमदा लाइरिक लाइसु मबुंग फाना इबा पाबा ngमदबसिना अयामबु ओइबा मरमना स्कीम असि की मतंगदा चपचना खंगनबा होनबदा अवाबा हाइबदु ओइ मरमदु लदलेगा असिना असिगुंबा मियामगी ओइबा अचौबा इशू सिंदु जुमफम ओइबा थाबक सिंह असि इमा लोन मणिपुरी लोन दा फंगबियो यामना चावना हौजिक फॉर्म थाजिनबा लाक्पदा थेंगनरिबा अवाबा अमना कैटेगरी खुदिमक की फॉर्म थाजिनगदबा पियोइसिंग मसा मसा लाकदबनी हाइबसनी मसिना मरम ओइदुना कोविड-19 की लांथेंग बरक असिदा कोविड नारकद्रा हाइबगी अकीबा पोखले लोइना मियोय अमना पुन्ना मी मरी मगा नत्रगना तारा कोनगी फॉर्म पुन्ना पुरक्तुना थाजिनबा यातबा असिसु याहनिंगे करिगमा फॉर्म पुन्ना पुरक्बा अदुदा चिंगनबा यावरबदी अदुमक लखोटपम थोकपा थाबक सिंग लखोटपदा वरोब लैरोय डिस्ट्रिक्ट की ओइना मफम अमखक्तदा फॉर्म थाजिन हनबगी महत्ता तोंगन तोंगनबा मफम सिंगदा सेंटर खरा हांगदोक हनिगे फॉर्म थाजिनबा लाकबदा अमुक्तंग लाक्लमलगा फॉर्म थाजिनबगी थबक अदु लोइसिनबा ngमदबा मरमदा कर्फ्यू मनुंग असिदा अनिरक हमलक लाक्पा मथौ तारकपा असिना लैता लाइरबा मियोइसिंदा साइथेंग अमुक्का हियाना पीबगा पांखा कोइरे मरमदुना मरि लैनबसिना मिनिस्टर्स कोविड-19 एफेक्टेड लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम की फॉर्म थाजिनबगी थौंगसे मियामना खुदोंग चागदबा मोंगदा तहननेगे मदुना कोविड-19 लाइना लाइचतना मरम ओइदुन था क्यादगी वादुना लाक्लेबा मियामदा मतेंग पांगनबगी पाइखलकलेबा स्कीम असिगी चपचाबा माइपाकपा हाइबदु ओइबा ngमगनि हाइना खल्ले नागालमरोम लौमी वानरबसु लाइंगना दिल्ली MLA फादोक फजन तौदुना लेरे लौमी सिना हारमस इसिंग फंगदबगी वानरिंगै लाइंगना दिल्ली लेदुना MLA फादोक फजन तौदुन लेरे हाइना फार्मर्स जॉइंट एक्शन कमिटी मणिपुर की कन्वेनर S इबोबिना थादोरपा चेरोल मना फोंदोरकले चेरोल दर मखातना हाई इपा इपुसिंग हाइनबा इंगेल लाई चुबा थासी लोयरब फावदा लाइंगना मौंग चुमना आर फांगन बगमद्रे अमसुंग इसिंग चु फंगदबन लौपानबा वानरे लौमी के एसोसिएशन क्या मतम चना हार फंगलु अमसुंग इथै लौखों कैनेल दाम RL आइना सिंगबा समजन साजन मतम चना इसिंग फंगलु हाइना सही खुदिंगी लाउतुन लागले अदुबो लाइगागसिना अमदि डिपार्टमेंट कोकता नाद हापिदे लौमी सिने लाउद्रबसु लाइगाना डिपार्टमेंट ना अमदि मिनिस्टर सिंगना हेना खंफम तोगे एग्री मिनिस्टर ना लौमी सिंगदा हार कंट्रोल रेट कोनना बफंगनगनी हाइ बिखरगा हौजिना हार फंगदबदगी डिस्ट्रिक्ट की ओना पिननबा सुदबदगी वानरे अमरोमद लौमी सिंग हार लौनरबगी अयुक्तगी क्यू लेबलबसु फंगद्रे अमदे फंगलबसु हाइक्रू मनादा जोमले अदुग मफम क्यादना ब्लैक ममल तांगना जोलिबसि कदाइदगी लौरगा जोलिबनो मसी लौतुनबा यावरबा हाइना चिंगनरे असुगमा तंजा असि मिनिस्टर ना दिल्ली MLA फादोक फजिनगी लॉबी तौदुन लेबसे लौमी सिंग पेनद्रे मरमसिदा लौमी सिंग अकनबा खोलौक लाक्तंगैदा डिपार्टमेंट असिदा मान थोकपा तौनदुना अंगपा अमा थोकलेबसि तोक्तुना लौमी सिंग हार अमदि सिंग फंगनबिनबा मरि लेनबा सिंगी मियंग सिंजरे मखा तरक्प अतोप पाउ अमदना CM ना प्राइम मिनिस्टर गा उनखरे मणिपुर लाक्नदबा पार्टोन तौबदा अयाबा पिरखरे हौजिक दिल्ली सब मिनिस्टर N Biren nagasi ayuk
Prime Minister Narendra Modi ka unakre loinan state asida hojik horiba COVID ki phibam chauna hiram kya gi matang thori sanakre Chief Minister ki maiki ki Prime Minister da Manipur da paikit kadaba project sing jatra hunana ba amasong loisilaba project kya na sangkana da balak na ba paton tawbada ayaba pirakre aire ngasi New Delhi ki lok career mark ta leba Prime Minister ki official residence Chief Minister and Birhen Prime Minister ka unagi adada state asige paikaliba tongan ba project sing marwena lambi thok water resource, drinking water supply, building infrastructure, airport development, livelihood, law and order na singba ki matang da jamna kum na khanake loinan state asida COVID-19 pandemic ki hauji oriba biba mamasung sarkar ki meke dikilai chat asiba laksana na lokal liba thorang kya ki matang da bayek singna thamke loinan pandemic asi laksana ba central government ki meke dik mathok ta ba tengpang sing amasung lamjik lamtak kya bibi bagi damak ta su prime minister ba thagat ke Chief Minister na makata na hawjik paikaliba thabak sing matam chana loisina na ba amade development gap sing asil henda na ba center ki mategni ke makata na Prime Minister da state asida paikit kada ba tongan ba project sing ki jatra hunna na ba amade loisala ba project kya amana sangkana na ba lag pina na ba baton to bada aya ba pirake loinan state asigi sokot thorang ki thabak sing paikit na ba hunna ba amade COVID-19 pandemic asil laksina na ba hunna na ba hona bada center ki make ki pangba jaba mateng sing pangani ai ba tha ba pirake Prime Minister ki maike degi hawjik chathariba Tokyo Olympic 2020 asda Manipur gi athletes na uliba thoidok hendok ba performance sing adugi dam Manipur gi minister amade Manipur gi miyam ba thagat ba phongtoraki loinar batung tarak pada Olympic amas international event kaya da Manipur gi winner kya puthokani aiba gi thaja ba phongtoraki si minister makata na unit minister Kishan Reddy Gangapuram Jeksumha ki office ta unaduna Manipur da sakwa thorangi thabak sing paikhana na ba entrepreneurship amasung Northeast region ga connectivity lehna na baki mata da wafung ke abok to na khana ke loinina unit minister asigi maike digi su donor minister ki maike digi pangbu jaba mateng pangani ha baki thaja ba pirak na ki are panba jaba di hauji Delhi da leriba minister and birhena unit home minister abacha union defense minister Rajnath unit minister for tribal affairs Arjun Munda unit finance minister Nirmala Sitharaman donor ki union MOS BL Barma unadar Manipur ge Saukot thorang sing jaw na hiram kya gi matang thori sana krabane ZMS ki COVID ward sing da laying liba doctor sing ki list thek na thamba hokre maling yo na lep play tana sanduruk liba COVID-19 pandemic asina maram ore ka Manipur da akan ba saiting ama piba hore asing balaina asik control tawna na bokhona pada state government su ang pathak to konare no madam miyoy kya positive ore pada natana laina asina mi sibi changsu adu ki matik wangle state government ki maike degi laina asit sanduruk pa tingna na bokhona pada lockdown amadi curfew thamle aduba mi sibagi sang ase government hospital amadi private hospital ani ki sang si yang apa matam da government ki hospital da layang libab COVID patient sing sibagi sang adu ki matik wangle asigo phiba masi urak padagi state government ki makada CMN Birena chairman warga society amana sathariba ZMS hospital da layang libab COVID patient sing ki punsi kanana ba hona gadabani haiba akang ba instruction ama pirak padagi pirak bagi matungina dawno hospital asigi director oida laklipa professor L Devendra ZMS hospital ki COVID ward sing da layang gadaba doctor sing ki list ama thoktuna display tawba hokre COVID ward sing da layang gadaba doctor sing assistant professor lagi auraga professor phawagi thakte lairiba doctor sing ki maming COVID ward sing da thelaga thampata na tan hospital asigi administration tawriba doctor sing ki contact number sing chu thelaga thamkre masina COVID patient amade patient party sing da hana khutung chaba piba ka loidan matam gi oiba anaba sing ki phibam lusilakpada laying na bukhona bada khutung chaba fanglagane Zelensky administration da ahum khara lakliba asim gi matang da hospital asida director wariba professor L Dabenga unadar wari sabam patam da magna hospital asida leriba makai anaba singi da makta kathok pa loina na Zenems hospital bo awang pathak da pukona na bahona gane information leak ohen bagi officer suspend tawkre state government ki mixat thian ga da ba campaign sa thariba media house kra da marwaiba information pithok pa ki maral da Andhra Pradesh government jum sakhe sanameta finance department ki employee ama suspend tawkre Finance Department के section officer D Srinu Babu suspend tawgi order ama Finance Department के senior officer Samsel Singh Rawat na thoke khongthang asi ke loina state government pau se kya na leptana phone ki news article sing kamari leina vigilance inquiry ama order tawkre news report sing atuna biambo government ke thabak thoram sing serana uhan bana aruba information leak o lamba kamari leina state government na mari leina employee suspend tawgi khongthang asi lokat ke bani an official asina phangdona ke Seragasta state government ke permission chowdar headquarters thadok tana finance department ke employee asida khangan kre patna airport accident the airlines employee sire jam sakha sanabita patna ki Jat Prakash Narayan international airport electric bus amana thomba ki airlines employee ama sikre amasung atopa amana asoka panangkre accident lai khitrapa mi edo
Prince Ras kawi mak Indigo Airlines ki employee ni maki colleague Lunesu accident asida choki masung mak housing patna leiba private hospital amada laikanare Indigo gi operation sahi tara mga mapung parak pagamari lain ba thorum apa jauna na bagida mak Prince Amazon Lune airport adu lakhe tawdo adu uhobasing na pongdorok pada victim animak airport adu gi gate number 1 da ke pamadagi kum thaki amasung makoi thorum pangthok pum tamda sanction ke Mata matu city bus service ki electric bus amasu khangau tana okay bus adu speed kan na thoraki makoi ni bus tu na thom bagal hoina friends gari chakana tak tu na mafam adu seke maki colleague napi adu bus na thom bagi safuna lap na lemai da takhe section da driver adu gi mayukta IPC ki tongan tongan ba section singi makata FIR amar start to bagal hoina mak fari hana case adu gi investigation officer na phangtorakle accident adu na maram oiduna Indigo gi function adu cancel tawke yum ningkhai bada angang mari jauna dariat sire Nong leptana chubadagi Rajasthan ki Bundi district ki manung chanba Kesur Paitan taun de jom saka sana beta jom mama khangau dan ni khair padage angang mari nopi ani amasung nupa amajau nam imung amagi mi taret sikre official sing ki matungina sahi khara ki mamangda municipality na Chambal Turet ki torpan de security wall amasake Nong leptana chubana baram oidan security wall adu ni khairak wa kalone de jom adu da nansilaki bani tawdok adu da mi amakhakti jom dagi chanthok tana hingauke Yanabo Purakpadagi Kangpokpi district ki imong mga ambukhanda khulda anjindo na laikre. Komjai lising ani taraga darukda Kangpokpi district ki Kangsu Geljang subdivision ki manung chana laiba. Namthanjang belesta thokiba tagdok amakamari laina na jum mga ge. Imong manung khul thadok tun satkiba atu ki patagda Manipur High Court order amba kumja. Lising ani mapan ki August third order amba thok tun hariba jum mga asu ki miyoi sing ambukhanda. Namthanjang belesta anjindo na laina ba jathang pirake. Adumadama khul aduda oiriba phibum aduda jummanga gi miyoi sing adu anjendor lai pangam khide tawdog asigi matungda jummanga asigi imungunu gi miyoi singna stakeholder singa tana dona district police ta makoi gi khulda anjenda bakana taksin badage kasi Kangpokpi district police na harbi jummanga gi miyoi sing asi igna chingna makoi gi khulda amuk hanna ajilan kre tharomadu da village ki chief member village authority ambadi atopa khonja singjawna namthangjang village da leiriba miyam gi sakho tharang ambadi law and order gi phibum da igna chingna laina ba ki pandam da jana ba puraktuna Jummanga gi miyoi sing abu khana khulda anjin bada jana khre aina Kangpokpi district police ki Kangpokpi district police ki cyber and media cell na thatorak ba chero lamada phongdorakle Assam Rifles ki director general na Imphal da yengsin khongchat haukre Assam Rifles ki ABSM YSM Lieutenant General Pradip Chandran Nair na numit humni ki khongchat ngasi dagi huna Manipur da leiriba Assam Rifles singna mathau tawriba mafam singi i pawlauba amadi yengsin bagi thabak ngasi dagi haukre Thasi ki daruk phoba laigida ba Pradip Nair na ana pangthok liba thabak thorum sing amade tongan tongan ba ground commander sing da makhoi na tawba da thabak thorum ki matang da barik chumba potak sing pike makhoi ki thabak thorum da mapung phara sem sana ba abati barik chaba section thorum la khutuna kodong thiba kya da ngak thok na ba wafum kya phongdoke makata na Assam Rifles na labdam asida makhoi ki mathau tawba matam da lokhuliba section thorang amade mathau masak khangba sing adubo director general na thagat pa su phongdoke Makata Inspector General Assam Rifles IGAR South ki miyang makata mapung phara state asida makoi ge security situation sing manas tawrom bagi demak thagat pa phongdok pa loina director general lam asida thabak tawriba lanmi songlup singa unaduna wari watai sakhe lamda masigi miyam bo Assam Rifles namar papang oiba mawda loina da makoi ge aruba amadi awa ana tarak loba matam da mateng pamri thawong kya khanglu badage Assam Rifles unit sungbasu awang pa thakta thakalam ke Loina na Director General COVID-19 lajit manung tama koina miyam kita mapang bisa mating angam pathak ta pangna na basupong doki are CAA semdok pagi wafam leite leibak asigi leijariba Citizenship Amendment Act CAA asi semdok tona ia kasigi makata atai minority sing jawan bagi wafam amata leite aina government Rajya Sabha da sengdokre ngasi Rajya Sabha da Indian Union Muslim League ki MP Abdul Wahab na hanglaki bawang amaki paukum da Home Affairs ki State Minister Nityananda Raina wafam asi pangdoki bane CAA ki makada khudong chaba phangba yaraba community ki miyoi singna India ki citizenship phangna bagi damakta center na notified tawkraba rule singi makada application langkhalak ba yagani aike haugi ba kumja lising ani taraga mapan ki December taraga 20 September Central Government notification ama thokraba matungda CAA asi mamang sahi lising ani kungi January taradagi India pumbada chanba horakibani hariba CAA asigi makada rule sing semthokpagi matam lakliba kumja lising ani kunithoi gi January mapan phawpa sangtokpinaba Lok Sabha amasung Rajya Sabha gi committees on
subordinate legislation ki mafam da haja zerul pisin ki basu laikre aina minister na birakhiba aiba pakum atu makata na fangdoke CAA asira Pakistan Bangladesh amsong Afghanistan dagi janglakiba Hindu Sikh Jain Buddhist Parsi amsong Christian lighting chat pam using Indian citizenship phangba yagani aina lak thok libane hariba community sing asina taba atai minority community ki miyoi sing de CAA gi makada Indian citizenship phangnana bagi makal amatagi application pisalak pa yaroi haiba wafam lairibane makatarakpa atopa pau amadana Latingkhal da Assam Rifles makatan thamna ba khunja singna JT road thingdin kre Jiribam ki Multan Singh Pradhan Bazar da hangliba kunthra ka taret chuba Assam Rifles ki kemasi lenga ki authority ki thausilama ki makada Jiribam district ki hongdokina ba tholaki order adugi mayukta Latingkhal ki khunja sing Assam Rifles ki kemasi makatan adum thambina da bawakan be pham kre khunja sing na phongdoro pagi matungina Latingkhal da Assam Rifles ki kemasi thambana makhoina aki akan kya da ki ngaktok tun laipak ngam lebane KMC Lebanon lamda masida anti-social activities sing amri insurgency ki watok sing Assam Rifles nangak thok bidona khunja sing ingna chikna hingbangam lebani aire Assam Rifles ki mari lainaba authority sing da Latingkhal ki khunja sing ka karisu tanaramdana ngasi Multan Singh Pradhan Bazar ke asi hengchelaba matung da khunja sing ka unaba tawdana makhoi no hongdokhina ba sem charakpa matam da khunja sing ngasi JT road da blockade tawdana thangki aire Matung tabada asing ba thawdok asi thogle aba pau tabada ki Jiribam district ki police team amana district asi ki additional SPA ke Sadananda amadi Jiribam police ki OCL Khogen khodak tama famadu da laktuna khunja singa unake police na khunja singa unat no wakal taminar matung da Assam Rifles ki CEO su kadam talada unaki amadi Latingkhal ki khunja singda Assam Rifles ki kampuna phangdok khibada mafam base aikoina thadokraba su Multan Singh Pradhan Bazar Jiribam ki Latingkhal ase State Police na mahot silaga lehugani loina State Police Force na mapapasi ka khunja sing muak sendona lehugani aiba wafam sing phongtok lamki aire Manipur jauna state maga gi mikhal gi damak ECI na sem saba aukre Manipur jauna mathang sai gi angan basarukta mikhal pangthok ka state maga gi damak aso engam yautna mikhal pangthok pa yana ba sem saba aukre Election Commission of India ECI na Uttar Pradesh Goa Manipur Uttarakhand amasung Punjab ki mikhal gi damak sem saba auki ba loina Mathang Cheul lagi special summary revision amasung electoral roll update tawagi thapak bai khalagani aire Election Commission na phongdor kibada mathang chahi ki agan basar state mangagi assembly mikhal pangthokani nauna voter list hapsin ba yarba miyo singdamak summary revision pangthok lagani Kumjali sing ani konitoi ki January amma phawada sahi suraba vote thadaba yarba miyo sing voter list hapsin na ba thorang tawgadore hawiba sahi singdadi summary revision ki thabak thoram sing January ki Mamang tha ahung da packet pa hobani atuman mak sahi asigi oinade COVID-19 maram oiraga khudong chadaba kya leibari ki mangjawdana mikhal ki thabak packet pa horakibane Election Commission ba koi oiba thorang sing ngan khana paikhalagani haire Chief Election Commissioner Sushil Chandra amasung Election Commissioner Rajiv Kumar amasung Anush Chandra Pandena acting na mikhal ki thabak thoram sing yengsin gane Polling station sing rationalize tawba COVID appropriate behavior ngakna chadana ba ki thabak thoram sing na su yengsin gane State Chingi CEO sing nasu electoral roll semba amdi demography ka charaba bio sing hapsen ba amasong lauthok pagi thabak awal lagani aire more the mina krik inakre ngarang Manipur leka na thokiba order amagi matungina Manipur gi district tarite karifu thamlaga lemhauri ba district mapanna akang naba matam khara kong thokiba asigi makha tarak pawaina more the ngasi yupung tarite gi pung tara phawa kathel dukan hangna ba hokre niyamna no magi sang daba yatra ba pot chei leiba thoknarak pa galoina krik inakre Lambi da gari chen bagi chang wangki adu bahang ba dukan sing abadi cha hotel jang lenga na piri ba kailan sing ngak na hang bagi mami ta khide mana aning bambung da dukan hang na ki more manung da seli auto service mapung phana se na ki more police na ay pung tara tap matam da dukan sing thonglon na ba miam da khangan na thongtingjilan ke makha tarak pa atop baw amadana sahi manga ki nupi macha amana Imphal Silong flight lam thakre Mama mapaga loina na lakiwi masagi sahi mangarom surabi angang nubi masa amana ngarang Imphal Silong gi ahan direct flight Indigo 6E7959 gi launching rival kaktuna service hautokre Manipur amasung Meghalaya gi capital city singi marakta government ki resident connectivity scheme RCS uran gi makhade aerial connectivity hautokpa do Imphal airport pangthoke nabi masa do Sosarpur district tagi El Khengjong balance Laimata dagini amasung mamingna Basoi hoi haukip kawe an boina paiba ho Imphal Silong flight tongna ba mama mapaga loina airport thonglabada ribbon kakna ba makwa khan kibane Silong da leiba Loreto Convent class 1 tamlebi Basoi hoi haukip
mayamna Eliana auke paraga su khangna pinapi maza asina Indigo Airlines Authority amade mama mapaga loina arrival adu kake Imphal airport dagi ayupung 8 minit jangkai banga tabada paikiba Indigo flight adu Barapan airport da ayupung 10 minit jangkai banga tabada tekta kaitana take Direct mode of transportation laitringi mamagda Imphal dagi Silong phawa chatpasi common oina laikha ki lambi da pung taragani thurum changna natragana Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport Guwahati phawa flight chatlaba matung laikha ki lambi da Silong phawa chatpatai aduba hojik Imphal Silong direct flight hokiba asina Imphal dagi Silong jawbada suknagi pung amakakta maksanglagani aduga Silong dagi Imphal phawa lakpagi matamna minute humdra manga sanglagani Arabida content sing asiki maroi bapau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yen biri popon mapathaga jari channel asina tomda kanarabade subscribe tawi dibesna subscribe tawi rumoloina like and share tawu sukawi kan pramappo amuka hanna thaga jari